Voulez-vous savoir tout ce qui se passe au Kasaï? Abonnez-vous sur Franck Tcholawetu TV. Franck Tcholawetu TV, miroir du Kasaï, l'image du Kasaï. Abonnez-vous. Franck Tcholawetu TV, l'histoire du Kasaï. Abonnez-vous. Investissez au Kasaï. Franck Tcholawetu TV, construisons au Kasaï. Suivez Franck Tcholawetu TV. Chers Kasaïens, construisons chez nous. Eyo, toi sakijila kujibana betu soba tulonda bulaba bushima. Tujana mundo mwetu kwetuka kujimini. Kwetuka kujimini Franck Tcholawetu. Jini ba mfumu bonso mwabeo. Mfumu wetu? Ah, wetu. Mfumu wekingani? Mimi ndi chwito muno Franka. Musungula kudi ba mfumu ba Kasa Oriental. Eyo. Territoire wa Miabi. Donc nyaa kadi mtu mulejo wampala wa ba mfumu. Muchomo ndo bukalenga. Ni mukasai mutoka. Toi sakijila. No monyanga ni mfumu wajitungani. Eyo. Tom yanyi ni mfumu waditunga. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Eyo. Nanku ki nguduri tufumena mene ku kujiranga nende balu wa imtana ukana. Pinyo wambi bishi no wambi bingani. Njumenye ni malo abunya kumwambila adimu memo yitu benza. Malu bakava zeze memo yitu bakumuleja malu onsu adia mwekabu adia filanko ndakaji lusakalo wa base. Nanku onsu yemwine kabidi udi muntu uri mutambukana ni information yonsu. Bwa iditangila malo jitunga ya detangila malo akwetu. Adi to mubitu bamufungira tubamuleja bwani. Bamaje kumwera twase kujira d'abord bwa muri mwita bokwe janetu fete yandekelo achiri mu mwabeo kari kumuleja kabiri bwani malo bwana diwamba développement ku base bwa ma territoire 150 a ditunga dietu tetu mwetu mune mutire 5 territoire tujini chileng kabeka mwang miabi lupata patene katando ni vile wambujimai na uri kenani bingu banji budi wambabu amini 5 millions par territoire kabi kadi lubetulwa bantu bafumine muri kuchinsansa kwaka anyi beledeku banwambila malo abunyi bela français bahingana to bikala mirimu ya yenzekela anukubaza kudi bambako kadi kubaza akuni makukwenza bwalu kwetu mubanka bwo rambeni mwenyika chiki mwenyi bwo rampocho boko bambeni kebejo akahambuka boko bine bambeni waye kuba kujanje kuteya tangile bakuba mutete yabo bantu bedi bavoni ma projet bwa kutwenze kwetu kuneku nachibo bikala bana ba muditunga bikala bebeje koko bamanyi majinga yetu batumu na makwenza nabo muri mushimamba ko dilunga nyinga bushika kapumbwa papa mukulu mwakunywa muleje kubene bwanu musangumwa français miyita bunyi bwa kuvuga twambile bintu hamwabiri kabibi kumbanani majinga yetu to anyi kuvuga twenzele bintu biri kabi bitu ko tujinga to ba tudini groupement mitoku 153 Eyo. Mukasai Oriental kudi groupement muri ko muyina hitulast kudi groupement iri kayini ma centre de santé nanku mu groupement ureta bana basomba mu wishu mu malala mu wishu mu malala mu basomba maboni ha bibasa bitwa bya michi balong kuna makobere na français yakuba mbene ni urwanga ta million ya bunyi wenza kalasa kamwehera mabugamba ndukutucho bigashito bo beri bege bamu uhatule ni $50,000 ni $100,000 ubenze le tulasa to abutwimpa ni ka ni nkumba ni bibasa kwa kichiri bege mwabao na kibitu ritetu bamanyi bwa mu groupement eto byo byabi nonye bwani hadimuka mu ima centre de santé kwena urukubere na français ya kubenzela kudi hôpital wa bweno wa ku Afrique du Sud anyi wa kumputo benzela nu centre de santé muimpa mu groupement bantu ba bedimo akusanga bikolo batute bikashibwalu kudi ba mama bedi bayekalela muma 100 km muntu sama kai mushinda kwenda to wenda nashi kudi 50 km suruma kufira munjiri alors malo amushindo akubaza bamfumu mbamanye ba notable ba misoko yetu ba mbabi mbamanye baluka iri kengene ni dibe di projet ikala kabidi ulomba ko ngenya bene mo abao diba no to bufuka bidibe bigere ni ma elephant blanc arika yambulisha population wetu to nanko twambire kabidi mfumu ari to mwetu memo abde bubamfumu ba musoko yetu
uba mena bari tumba bana muchongo ndo bwalenga bidi wani tuva bumva bantu bajana ni hadi mfumu yekwese yako bamuka jenda teto amini to mwetu tetu muno muka sai mbaluba muka jimusele udiano wako ababa yenda nanku jistenge wetu premier dame ngakuneme kibo mamu Denise Nyakero wasana mwene kasai kwenzanyi mwene kasai mutoka wa mwabeo bwachi bwalu muita boba kuledi bomwetu anditu kudi muita ba bwani bamusela kudi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Tshisekedi wa Mulumba donc yeo kadi wako mupompa mukasai mutoka mna chimfu mwende wenda kana mulekera yenda kana udi wenda kana bwalu mfumu wa 26 province kadi mwina premier dame na chemukala wa mwetu munemu mudi premier dame rika byano wa province yonsu mumya bini sambo nchito babeso kabyano kuleja na kutwa leji mumya malo a nyande ya lunchi bidi dibenzo kudi ba politicien ba mpanda bwa malo a makalenga ka bukulu na conflit de terre binto abibi babinyango ko depuis di bore ya bene belge na shimbula matadi ya chinyango mu myanka chaka bi banlo bikol na ko ne bikana no kuteka mbulongolo di mom kaji no mweji luhemba basu fula kaji bani no mwele luhemba tuliba mwele luteto anu hadi mudu lombao bwachinyi bwa luhemba lwa busholo tetu bana ba mudu wakabamba mukasa imutoka tuji ni luhemba lwa wachendelela wabankambo betu nankwau tuliba manye ni ye wachendela wangambo betu kutumambulushi Tshisekedi wa Mulumba bwani yenze mvite yende yonso ito imuri uvo kufokari muntu mukola nanku anu bukoro ba wachendelela wabankambo betu burika biri mu Tshisekedi Antoine Felix kiluhemba lunena ndudumwela mbwani bwalu bubi bonso ko bana mwako mumwenekela to bwachinyi kiburi mwambulushe bwani aganye ma victoire onso ari muganye onso bwa bonto onso ba mu kondakaja usharumba teka kuluseka ukadi ye mweto luvemba na shadi urulomba tukavumana kumwela luteto mwetu munemu kasai mutoka eyo twasagira ufumu muko akumbasha kwende jis fumu wetu ao mkalenga munakamba oje fumu wakwe mema nje mubamba kaja mutombo chef wa groupement waba kwa Mpemba mu secteur wa Chilundu Road mu territoire wa Miabi mu province wetu wa Kasai Oriental no mo nyimfumu waditonga eyo to mo nyimfumu waditunga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nangu to mo munyi jitu kuja lelo to mu ejimoyi ye watu ejimoyi nango fumu waditunga watu leji maluma sunguluka aji mulongo lola bwa kwenzela Kasai mutoka ni bwa kwenzela territoire yonsu ijienza province wa Kasai Oriental nanko mulongo lola michimu ya Njila ya Bilamba tulasa mpitadi minena ni kumbusha bulofu munkachi mwa bana ba mwena Kasai munena mu tungunukilo wa mijimu ya jikwata ya baboko ni byansa nanko ni jumbusha lukutukutu mu myanda ya Nsombelu ya manfumu wetu akabukulu ni jibenga ja bimvundu mujiko kanga na ja jufila kana ja mikalu ya Malaba twasekejera fumu tuyigira ko guheba neba hanyi munu hetaha bwalu bajikumputu bajibula babushe babamba nyondo bamfumu ba kabukulu ba kwetu no ngata Malaba no eshana bisamba bikwabo bumuli ba West bakongu ni bakwabo kajibenu nyondo bakasai kana ndo baisha Malaba to ndo balomba makuto momo betite tubakasai katu tuba eshamala tuba lomba makuta bibi fika kujenzeka nangu bishi kabitu kachabyanje byenzeka to kaji muntu wa kubabenda haju fika munemu ifo amanye ni kuji meini mikando ajitung muntu kena makulu kubwela mumusoko ku fenêtre to ifo abwela ku chibichinene bamwe champinye bulongo do bujikoko boye kusomba mo abeu boye kukeba shuju ke bachi bibi kengela wanju tangile jitung bikengelechi kima kuta muntu lomba ni makutulo yendo lomba ni ngalika lomba makuta to no kujime ni mikando ambula mataji parce que bikala fumu waji tunga ujulombo la misoko minena ufila bulaba nangu no mbula mataji jincha ba kumulondesh parce que binto bivi bienzeka mu makalenga kampanda kaji mu Felix Beton emunungu to ujanu wenza meini mikando akubikila
uju mwenze nunku bwachin uju mwenze uju muneni uju mwenze bimpa uju mwenze bibi we kwamento uju mwenze bibi mwabo we bamba ulongo lola Moli biji bantu bamba mbya mafi bino noesha bisamba bikwabo malaba to mbya mafi tutu fiko jesha bisamba bikwabo malaba bwachin eshi betu twetu babona njimanya jabunyi betu kabe na bala njimanya to hajulu julo kujumane nuju musangana bali kujumanya bimpa ntungu nyukelu ni bantu bose baje basoma mu musoko mushindo kulombola musoko mushindo kuyikila nabo eyo to sa pinje o mukalenga journaliste uju munganga tanu ala at mungambula musanguma kwenda mungebe china shini uju wakukana ngani uju wakuba kwa jishanyi uju wakabeka mwanganyi uju wakwe umfolusa jitesha ngo ngayeba mfumu mema mwina kimuto muhingina makunyi jina janyi Pascal Mukenji Ndonda prétendant unique musheferi wa bakwa kalonji tete bakwa kalonji baje ko batukolesha kujifachi beton tujiba kunyibenda nanku njiba kulombe wo kukabiji njimu nene wo mena ujuni souplesse obunyi balo mabe tujini fumu nena chile wambu yumoji muteketa wandunga uju tangile ba chinois ba américain ni bantu bonso nye ya unyi fungu na muno muga veba mu mufungu na nanku mwabo gaji bafungu na mundu batu basanzu anja hatulo ko hende lo lo muntu to asa jina fumu nyinu keba eyo fumu nyinu keba dawa ba chef eyo fumu imagine kwa fumu wetu amkole journalist Siti Djitalala. Siti Djitalala, c'est la nouvelle ville que la diaspora kassaïenne veut construire à Mbujimaï. Siti Djitalala, c'est dans la commune de Bipemba, non loin de la concession de Mutombo Djikembe. Siti Djitalala, c'est un endroit urbanisé, aménagé et disponibilisé pour vos constructions selon le goût et les choix. Siti Djitalala, c'est la vision moderne dans une nouvelle ville. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Kassaïennes et Kassaïens, voici l'occasion pour vous d'acheter un terrain, une parcelle ou une concession à valoriser en y construisant pour vos business ou vos projets agricoles au Grand Kassai. Franck Cholawetu et son équipe vous aident à acheter des terrains et y faire un suivi du déroulement de la construction. Les terrains sont là à différents prix toujours abordables, de 500 à 5000 $ américains. Ici, construisez selon votre choix, goût et préférence. Contactez-nous au plus 243 425 180 47 40 plus 243 97 94 25 826. Baluba kwetuka kujimini tuibaka ikwetu. Siti Djitalala. Siti Djitalala, c'est la nouvelle ville que la diaspora kassaïenne veut construire à Mbujimaï. Baluba babuni baji desi. Wa comportement ba chef coutumier ba kwetu. Wachin Hajibantu bala ba okeba malab. Bajano bulaba 1 hectare 1000 $, 1 hectare 500 $. Kadi he nous tunuambani nous cede bulaba. Comme tunu hana to. Kadi haji muina bantu abu balabwani balukufina nyimuke lunu tunulomba. Bia umajimi kabibi kwateka bijito. Bibi fuma kuchini. Mukalenga journaliste toi ce que dit. Kwetu kato tutu hana malaba to. Kwenu kwei. Même njiji je chile wambu imonzi. Mukola wandung njimfu mumune no groupe ma wa benachimu bantu babunyi mbamanya boya njine jini kamukuna mumukuna wa boya muji village ya benachimu chitema kaji mu benachimu muji village makumi ya 37 yindi mema nkayanyi mwikala ndombola njimfu mu wa groupe ma wa benachimu kuboya ku territoire wa miabi ku secteur wa kakangai kwetu kubakwa jishi katu tutuhana malabato utu mwenze jibo ba kupana malaba ujanu mbula mataji balu mbula mataji baji pambani les sols et les sous-sols appartiennent à l'état mbula mataji kujuhana malaba tetu tu cede malaba haji muntu lo esprit wa développement tutu mu cede malaba tujuma ku mwenze la kamukanda ka kuma octroyer espace campagne muntu awuju futa mikela ya jitunga
Mikela ni espèce ani kuji Mikela uju sumba mubiji Mukela uju sumba sabanga bwal bintu bionso abin symbole me bijini muji mukampana mukabukulu baba sumba Mukela ni mufuku mo ni biji mutukala bamulomba uju sumba turton ton sabanga ni nkamwa ni tubiji mutukala bamulomba uju sumba nani sucre uju sumba café uju sumba mulangi wa mala uju sumba jibuki jamakanya uju sumba alimeta tuteka muishi tuteka ni chinu an ceremony yetu ya kabukulu uju makusumba kabiji nasini ni symbole wa chiseba cha ngashama chetu cha kabukulu alors muntu haji wenze bintu uju lo kwambule njikuta utenteka mwabao uju tenteka jikuta mwabao jitu tubikile mukabukulu ni takula mpaya tetu bamfumba kabukulu tutu ni takula mpaya uju lo kutujini bwalu ndekelo hajibu zika uju tutakula mpaya mpaya mwana uju ambulo jibu kijeba jamaka to jima kala mwenda naji uteka hames $100,000 $15,000 to nasa 1000 francs nasa 5000 nasa kuji 1 million de francs nasa 500,000 francs njikuta ja kabukulu katu tutu déterminer montant to tutu ko octroyer malaba balu développement où est tout d'abord ha juenze développement ba juenze lantet kibaji bakene to kwa gijile bioju kuna na sa bioju muna na sa bioju mo kwenze ni majiba ma bikele ni biko uju bianze muso kwa mu bijanu mbietu tetu kibikele ni avantage wa mu bioju wenzabi alors sinto ajin symbole chana me bwa malaba ko mutel bwa kupana katutu baba nato katutu banji kupana to ni katu akwa pana to tuto ese muntu terrain ou tout développer tetu tubanga kujuir ni développement uji wenza ale jitunga di développer jita la kumpala fumu wojo wa mumiabi nzembo ikamfika mumiabi yani mukale journaliste nzembo gimiazi kufika mumiabi to watching nzembo mi hatuka ku chiboku sasim même mwine ki chef mwene malabaji société sasim ou exploiter société abajibo mubigele ni société ANU Congo d'investissement minier en sigle sasim sasim uji implanté mu malaba benechimo sasim uji exploiter gisement kimberlitique wa benechimo bâtiment administratif ya société sasim iji mu benechimo kanka bene mu jumba sasim kaji mu benechimo jugement mwina wa kimberlit uji mu benechimo alors la vérité ibiji iji société sasima utraité na Kimberly tuji ou exploité iji installé mu benechimo tuji ni la yonso la veri bija iji coûté à peu près 960 tonnes bien sont implanté mu benechimo alors sasima uji mu malaba a benechimo ani même mu kala ndombol ndi bien nzembo mwamba bishisi nzembo ikaji mibanda ikajambelu haboya ijimunda mwa groupement wa benechimo me kimyanzi kufika kumyabi na sikumbuzi maito kimyanzi kufika kumyabi na sikumbuzi maito me ichijimunzila yende ilu fumu ba chef ba kabukulu ba kwetu ba shitimbu kola makanda abavuna kompa makanda ko memu joklo nebe jini bukola busho ni makanda kabiji ajanu ko balunga kabukulu tibasanga na kabukulu tetu ban fumu bakabukulu mbato hese ji jajitu njipita buanga njipita miyanda misila silangan na tuweni boybo buanga mema muima na mwakule ji jajitu timu haka buanga to jiju kwa tamujum wa muinu mana kabiji nefe yenza ka ikumbana kabiji ji jajitu nga jiji kumutu kwa manga kwa muhongu kwa bulozi kwa miyambi kwa bintu byonsu bisile tilangana bon banga bantu amani développement wa Kasai oju dépendre ko ba chef coutumier bobu bita bani bani Kasai akatema Kasai kajikatema lelu tujini jisanga jabunyi bwalu tuibaeta president wetu wa République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo fumu wa Congo kacha wanga tobukalenga depuis 2018 kimwa kufika kwetu kuneko to kaji mufika kwetu kuneko depuis vendredi wa semaine passée lelo tuji vendredi wa semaine mkwao fumu wetu tujiba vivre nende mwabe toute une semaine njibenesha jabunyi
Kasai Oriental. Njibenesa kutujitetu bamfumba kabukulu. Njibenesa kuji population wa Kasai Oriental ni ma territoire yetu wonsu masanganteta ni ma secteur yetu masanganteta. Njibenesa ni kuji mfumu mwina bumuji imulu. Ni kuji wende uyakabiti. Bwalu tujiba vivre nendo. Tujiba janendo, tujiba nonendo, tujiba kulenendo. Mubitu habisi la silangam. Alors njibenesa jabuni bwa Kasai Oriental. Malu wonsu afumwakala mazinga kan. Afumwakala makalama. Afumwakala kai ni luendu to. Haji munga chumwa luendu hatu tokula. 2022 fumunga yendo watu ambijini nyinu mwane ni meswenu. Nyinu lenga kabijini bianzi. Tujini jita buza bamanyani. Bumu jimwamba bijini chamwa kwenzeka. Fumu wewa nzambi munu samba nweni bena miabi. Mumiabi mujiba docteur, ba ministre, ba professeur, ba DG, ba directeur. Kaji ngambi le kubaji heba mumanya bajukuni nzubu mwimpa mumiabi. Tasa kujita mkalenga journalist. Miabi territoire munena. Miabi ujini bantu babuni. Bumu jufuma kujambamu. Bakwa abo bantu banene ba mu territoire wa miabi hatu tokula katu jene nabuto. Kaji mpinjeo bakwa abo bachijanu ko bajiko ko aba jiba representer mu territoire wa miabi. Chena mbabala chena mbateleto. Kaji kwa bumba manyamnu ni kwa bu nkumiabi. Banfu mwabo kujiba jini ni ma residence bakujiba ji babanga balongolola kumabo ni kujiba ji munkachi mwajende jilongolola kumabo bumutu ji kubinchi jimbi chena ntele jine ja muntu to kaji chukole miabi territoire munena ujumwikale ni bantu babu jitu bikala kabiji habu hini mfumu wetu wajitunga bajibibaka mbibaka bajibasa mbasa chukole tuba lomba kabiji bwani bahinga semeso hanyuma basi bikala batutangila bo abitu jumwakole bahangila babienza kabiji njinko ele tosa kijila wateji Maurice Chikuya ancien directeur wa INPP mwane to akumiabi wateji Joseph Kasongo Mukuta ancien ministre national wa agriculture alors mbantu bana batu jinabo bakulumba bajiba mbani kubala umwa nkujimbala mbantu bana na bakwetu tutu balomba muchu wambiaje batu soutenir bakwetu kuyakumpa Twasa jina mfumu tuigila kwa mfumu wetu papa mfumu wa bansonga luma bukalenga wa bansonga msibutu bwimpepe bon twasa kidwa boni mukalenga journaliste tibama nti sekedi tatwendo wa chilombu mufa mushe bukalenga bya mubansonga luma mama mfumu wako ndi bukasa wakanyinda Freddy mukontombolo benagalo njangandu kwetu kwa mufomba oui mulo heba ba monana nende ndi mulwa tukaliba munanenda kwetu bayikila kudi mwamyandi tubayikila ya jiku katomba kubya kula mu population to wafi kwetu twayikidi walukidi mukamwanga wamunyanga bimbena mu mukamwanga ayo twakula tuli mu bulobo ambushimayi balo kumushindikije base amana bakutungula ni lwendirwenze twasa kujela kimunu shirako na envelope bon chilumbu chitana envelope nchimpa ani kinchimpa to tunjinga ya semfumu wetu wajitunga Felix Chilombu Tshisekedi anje atangila mbushimayi amwasa mijimu matanda bwel ku ma village biliba ku kalebimba lelo mutu liba kweshe dikuti diliba kushika kamuntu mkweshe mujimu kawani bakushika to. Voulez-vous savoir tout ce qui se passe au Kasaï? Abonnez-vous sur Franck Tcholawet TV. Franck Tcholawet TV, miroir du Kasaï, l'image du Kasaï. Abonnez-vous. Franck Tcholawet TV, l'histoire du Kasaï. Abonnez-vous. Investissez au Kasaï. Franck Tcholawet TV, construisons au Kasaï. Suivez Franck Tcholawet TV. Chers Kasaïens, construisons chez nous.